secara kubur para ulama-ulama kita tomilo doang ya. Jadi tomilo baraka baton nagatania tomati yonro milo baraka tomilo doa ripong Allah subhanahu wa ta'ala puang taletok ka pak diseng pada pak diseng napune iye puang ulama ko apa tu tahu maka dah jamal syirik itu di matuno di kutomati itu milau oke kipong Allah subhanahu wa ta'ala milau kada puang taleka pak diseng telengi pak diseng anakku pada to pak diseng apa pole iye ulama tapai. Jadi besok bisa secara kubur apa bu secara kubur orang tua ya pokok melo ki macori na bitta matuk makanja kota ngabani alilina tu itu na bitta